Gasa, itibya. Lakay, oh my God, darasam. Apay bakit? Kita mo, iparenovate mo't danana Ophelia di balay da. Ketuin, da kami timang renovate. Anya, nagado ang pagtrabaho am dita. Kas kalaag bibisin ang mapan agtrabaho dita. Ay na bakit karo bata da kita? Masapul mat atulungan ida. Mano, ti ipasweldo da ken ka? Gaputa ka aruba, 5 gasot laeng kat umanayin. 5 gasot? Ha, saan kan amapan? Anya? Kat no nakarubuata kun. Sige, padasam ti mapan. Ay na, anya ngay nga ti aramidak ita. Mapan ka ag kargador, wano mapan ka ag konstruksyon, nagadong amabalin mo apag trabahuan. Anya langan ngay ti maibaga ni Nana Ophelia. Sus, anya kumamat ngay ti maibagada. Ad-addan atagibas si data. Bakit? Asino aya ti mang tagtagibasit ka data? Adda ka di mang tagtagibasit ka data? Ibagam man bakit? No adda ka arubata, akasta? Ne, iparenovate yung matgayam da ito'y balayo, Nana Ophelia. Awan, tanabayagan ngagtagtad. Ay kat nasaya at ano kasta. Nakaurnong kayo siguron anya. Gaputaad da nila kay mo ijay abroad. Ay nakatuan mo't manumat nga minan atawan na ijay abroad. Anya nga iti pagbalinan da ito'y balayo. Amangan mo't no isunton ti kangatuan. Saan mo't bonggalo lang ti kabailan mi nga iparamid. Ay, imbag at tamalpasan da ito'y balayo. Day tabalay mi. Ay na, di mo't lamalmalpasan. Kaano nga tamot aya ang maituloy mi apatarimaan? Haha, bakit? Umapal ka kini Nana Ophelia. Tamay patarimaan dati balay da. Wan nga rod lakay. Makita ket tiles jay balay da, kan marmol. Nagpintas pa'y jay siar ngar aramidan da. Daytoy balay, manun atawan anarugyan. Ngam saan pa'y analpas. Ay, katagtrabaho akmat bakit ngam kusang nga talaga ti sweldo. Anya nga tano aglako-lako tapno adda maurnong apagpaaramid to'y balay. Ay katadakan ka bakit? Wan, day talaangan ti aramidak. Umutang akon iti pagpuunak. Sige bakit? Suportaran ka iti day tangar midam. Jakmet itulok nga umapapalaklatan. Mga ramidak iti pamuspusan, tapno malpas da ito'y balay, lakay. Wan bakit? Ag tinulong ta. Anya ngay Dante, kunak man no umay ka ag trabaho iti balay. Kung amin nana, adamat nga minan nastra ka at trabaho iti ili. Kasta ka di. Ur-urayan ka, taamok analaing ka a karpentero. Kaya't kukumamat amay sa akadagiti agtrabaho ije balayo nana. Ngam adamatan imo na atrabaho. Maawatan ka matkit di Dante. Angam, kas nakitak nana. Malmalpas matan ije balayo. Wan, ipaspasambot ngamin nila kay ko tapanawon ka nun ti panagtutudo. Ay kituan Basit langan, malpasan. Mayaten ti pagyanan mi nga agina. Saanan ngagtenteng. Bakit? Umay kang tamangantaan. Anya ayat sirip-siripom di tatawa. Lakay, malmalpas met gaya man di balay da Nana Ophelia. Katuan mat. Ay na, ingka ngamin akitaan saan mo asirip-siripon di tatawa. Nambarak ngay amapan mangkita. Ibaganan tupay nga umapalak. Day taket ti madikan ka bakit? Sa bali ti linaon ti panunot mo. Saan mo akayat nga aklunen nga umapal ka? Nga madlaw mat. Nagkaro ti apal mo. Agtal na ka man. Tila ibagbagam. Anya kumangay ti apalak. Ket aglalalaki. Bakitanin? Aglalaki pailaan? Adda lalaki na kunam? Apay, di mo amo. Iso nga rod ajak kayat nga agtrabaho ka di tabalay na. Tadakas ti impluensya day
abakit. Ay, sus. Italaang anang kutikasta. At dalalaki ni Nana Ofelia? Ket si kapay tinakangagak? Liklikak day ta abakit. Tadyak kayat ang mairamanak itidakas nga imahe na. Bakit? Pudno ka din ita nga ipagpagam. Wano aramid mulaan. Ag-online selling ak itibadbado. Kastamot tan itigamit ti balay na Ofelia. Wan nga rod, nakitak dagiti impos mo. Inlay ko amin, takayat ko ti agorder. Sige na, agorder ka. Nakitak ngamin kat nagpipintas dagiti lakom abadbado dagiti uping. Kat kayat ko nga igatangan dagiti anak ko iti para pasyarda. Wan anana, agorder ka. Imbag taad damat business mo itan. Kasano, imapalak ngamin kada kayo. Kaya't kumot amalpasan di balay mi. Kastaya. Iso amalaksid kadagiti online selling abadbado. Aglako akpay iti karne. Isursur ko. Sumat lagaya, manakita kayo kinilakay mo idi na minsan, anaka-tricycle. Ay nanana, tila pakadandanunan mi amang i-deliver kadagiti lako mi a karne. Nasaya at nukasta. Ay dilibaran daktuman mat nga rod iti karne ti manok. Wanana, inton bigaton tabarbaro dagiti lako mi. Mano a kilo ti alain nyo, tapno ireserba kon. Oh, adamat business mon. Wan, iso amang halakan iti lakok. Nagkapo ka mat di tabalay danana Ofelia. Wan, tanapan ko in-deliver di order na akarne ti manok. 3 kilo ti inala na. Naglastugan anangala iti 3 kilo? Adda kwartada ngamin. Gagangay na tada ijay abroad nila kay na. Di ko namkit di. Adda lalaki na amang suporta ken kwa na. Bakbakatan? Anya? Adda lalaki na? Apay? Di mo amo, awan mo tinadamdamag ko akas na. Apay, saan ka amas daaw, anak ka ipatakder iti kas takadakkel abalay na? Asino kumangay ti lalaki na? Ha? Aduda! Aduda? Ay una yan. Saan mo't amadlaw iti langana, nga adda lalaki na? Tanasing pet, ken addan edad na. Siyempre, nalenggayam nga pamarang. Si kalaang tinakadamagak kadagita Mare Dalen. Ha? Saan akpay anapan kat di takaar-aramig abalay da? Ay na nagpintas. Kompleto ti appliances da. Nagmayat di kusina da. Baro amin at TV kas kada ref da. Siyempre, inted amin da kita. Ti lalaki na. Ha? Kaya't mo asawan. Baknang ti lalaki na? Ay na! Aduda, mare. Saan lang amay maysa? Iso ang magatang na amin akayat na. Sabagay, napintas ngamin ni Nana Ofelia. Oray addan edad na. Kat, si kangay, aping agbis-business ka? Tapno maituloy min ang mapatarimaan ti balay mi, mare. Manun atawan akas na. Padakalamat akas iti balay ni Nana Ofelia? Saan? Basta malpas laang. O sige nga rod, mare Panawan kan. Tamapan kami pa'y agisursur itila kumikin nila kay ko. Apay ay asaan ka amakatal na? Pampanunutak nga ron. Agpatarimaanan iti babalay dagiti kaarubat Dayto langan balay tatidaan. Ne, kat no ni Nana Ofelia lang matemok nga agpatpatarimaan iti balay. Apay, ada ka di pa'y sa bali? Ni Mari Vic. Ha? Kababay na iti balay ta. Nakadadaanan. Ay, katanya ngay nga rod. Awan mo't kwartata apagpatarimaan ta. Aggagat ka ngamin Ni, apay akas tapay lati maibagam. Katnuan anagan, jak pa yan aginana.
Day tala agtrab-trabahon ti aramidak. No kumangamin tatulungan nakmoy. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Kayat mo nga ag-construction nakmat. Ag-kargadora kasta ka di. Sana kasta bakit. Kitaon ni Mari Marivik. Aglakla ko. Mabalin mo mat nga aramidan ti kasya. Anya langan nga iti maibaga kanyak dagiti tattao. Agrigriga taklauna yan. Ay, day takit tirigat nagan ka. Dagiti ibaga ti tao ti pampanunutem. Saan ko maakasta bakit? Ti adda akabibiyag ta ti kitaem. Lakay, dayto yan di impa-update ko a bank account na. Kat, adda ka din umanay a pagpatarimaan ta dito'y balay. Mabalinsan arugyan ta, lakay. Ay ket, agbiro ka nga rodan iti trabahador. Wen, lakay. Anya ka di ayat ikayat mo. Di tamat mabalin atuladan ti balay ni Nana Ofelia. Tawan mat dakkel nga urnong ta. Basta dadwa asilid. Ken kusina na maten ken salas. Mayaten. Ekstensyon ng tantumanen no addaman maurnong tan. Wen, lakay. Tinapatag. Malpasan to'y balay tayo. Dalen! Dalen! Oh, apay, Nana Ofelia. O may kaawisan, tay pables ko ti balay mi inton Domingo. Ay, nalpasan? Wan, nalpasan. Iso nga ayaban kayo akaaruba, tagkikita tayo. Alas 10 ti rugi ti selebrasyon. Umay kayon tuwa, tadalitsyon. Day tala ang lechon. Ay kat adopay mo't ati sabali asagana. Kita no makaumayak. Tadamot selebraran mi inton Domingo dito'y balay. Anya ti selebraran nyo? Anniversary mi mo't akin nilakay ko. Kasta ka di. Ay, naggidan iti pa-blessing mi. Wan, aglechon kami matlang. Ay, agpapada nga rod ti sagana tayo. Kan adupay ti sabali asagana mi. Ay, kat umay kayon tulat ta akin nila kay mo, numalpas ti selebrasyon nyo. Ay, abamatan dagiti anak yo, taad dati parlor games. Agbibisi na kaya iti lechon? Abay bakit? Inimbitaran nakakadin ni Nana Ofelia, house blessing da. Wan, day tatim may naimbaga. Husto nga rod Nasabat ko kat ngamin, kat day tamad ti imbaga na kanyak. Kunak amapanta, tawan mat ti papananta intun Domingo. Imbagam day taken kwa na? Ketuin, apay, pudnumat nga awan papananta Imbagak nga anniversary ta, kat saan ta amakapan? Anya? Ay sus, tila ibagbagamat. At dayamat anniversary ta. Jak kayat timapan? Ay, mapanak to tagagayam ko matdagijay. Kas ka lang agbibisin iti karne. Saan nakasta bakit? Panangipakita iti panakipagayam da itoy. Panakikaruba. Ay na, si kamet ngamin. Day tala apal mo ti agado. Dakes ti kasta nga aramid bakit? Agyaman na, tanakaumay kayo. Talaga nga umay kami, Nana. Insurot ko pa'y nga rod dagiti anak ko. Nasayat nga rod no kasta. O kita, nagraragsak dagiti uping. Awan ngaming klase ta. Ngam, apay ngay, awan mat ni Mari Dalen. Imay nila kay na, kadwa na dagiti anak da. Diyak man na mo, no apay asaan anak ka umay ni Dalen. Ngam, inayaban niyo, Nana. Wana, napanak di tabalay da. Iso mismo tinakasarita. Ngam ko na nga da ka no celebraran da ita Domingo. Angam ko na nila kay na nga awan mat. Ay na, nagulbud manan ni Mari Dalen. Natiliwan mat nga rod. Ay, badlaw ko kan kuana ngayat adayo na ti bagbagin. Ay na, kasta ti ugali na, Nana. Siput-siputan na dagiti kaaruba na. Kasta ka di. Naapal ngamin. Naapal ko na.
Apaladakas. Jay uray la dadaalan na ka, tapno kayat na amadadaal ka iti sabali at tao. Inarabid na ka din daytakan ka. Namin adon, nana. Iso ano adda ibagbaga na kanya, saan ko nga ikan kano. Adda nga tamot na ibagbaga na kanya. Adda, nana. Ngambayan yun. Taamok asaan apod no dagitay. Ti kayat nalaan, kat dadaalan na kagapo iti apal na. Kasta kayam. O sige, may am nga rudan. O may kakit di tamangantan. Agpapastaman nga agsida iti lechon. Aywan anana, agragsak taman kit di, tanalpasan to'y balayo. Kandandanimatan malpas ti balayo. Nagadumatan, nagita inyawid mo amakan? Ni Nana Ofelia tinang paiyawid ka dagito ibakit. Ha? Anya kalakit din aya. Panagkuna day taabakan. Jak makasida iti karne. Ne, kat no di mo kaya't asidaan dagita. E di ipakan mo iti aso. Apay ko mga ipakan ko iti aso kat mabisina. Day takit ngamin. Aw-awisan da ka, di mo kaya't timapan. Ay, ngam amang bakit? Nagpintas di balay da siya. Agpaaramid pa kano iti parkingan tilugan da. Anya, ha? Patyamat ang makagatang da iti lugan da. Hulugan iso. Kahit, apay ko ma. Hulugan man mo nukas. Saan mon a problema enday ta? Amok to pa'y matlaang ti paggapgapuan ti kwarta day tabakat. Ay sus, bakit sumardeng ka man amang daddadael ken kwa na? Apay ay akasta ka. Naapal ka launay. Ikatem ti kasta amadi nga ugalim. Oh, Maridalen, si kamot gayam day ta agsirip-sirip dita. Jak nadlaw, tas asikaswak ngamin dagiti masetas ko. Nalpas gayaman day tabalayo. Wan, umay ka ngamin dito'y saan ka nga agsirip-sirip dita? Saanan, dito'y aklangan. Umay ka, ta ipakitakan ka day to'y balay mi. Saan akas ka pintas day tabalay danan na Ofelia? Ngam tinapatag, nalpasan. O sige, umayak man nga rod. Imapalakmat ngamin ijay balay danan na Ofelia. Imapal kamat? Imapalak kat tinulungak nila kay ko, tapno makaurnong kami. Mabalin ka di tulungan nakmat, tapno makaurnong Wan si kapay mat akaaruba kan gayem ko ti saan ko atulungan. Kaya't kumat ama ipatarimaan ti balay mi. Matulungan ka amare, kan kastama ni Nana Ofelia. Matulungan na kamat. Ay, jak kaya't yung patulong kan kwa na. Apay kumaasaan. Adu ti gagayim na amabali namang tulong kan ka. Ha? Kasta ka di? Wen, inton bigat no addawayam. Mapanta di tabalay da. Kasaritam ni Nana Ofelia. Ay, mabainak amapan. Apay kumaamabain ka. Ngamin, dinadadaal ko. Man nakaawat ni Nana Ofelia. Agkid daw ka iti pamakawan kan ko na. Saan nak nga ta akagura? Apay kumaakagura na ka. Agkakaaruba tayo. Dayta tilaglagi pam. Tidakes nga apal timang sabidong iti panunod. No daman ti apalan tayo iti pada tayo a tao. Ket pagbalinan tayo ko mga inspirasyon. Ket agaramid tayo ko matiwagas. Tapno magunod tayo met ti baligi iti biag. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Gasa itibiyag. Awan matan ni Ma'am Brenda dito iskwenaan. Nasapa rin muar. Ada ka no pa ngamin papanan na. Sa dino kano nga iti papanan na. Mapansa ka no agloon. Ay, husto ko ma.
Nakigiddanak ko man, tamapanak matla aglon. Uray si ka? Aglon ka met? Wen, amin tayo at teachers, at dalon na. No ni Ma'am Brenda, maawatak no aglon. Tatalaga akasapulan na. Taadda dagiti anak na apapaadalan na. Hangam no si ka, apay nga aglon ka kat single ka pa'y matlaang. Ipatarimaan ko nga min jebalay mi. Ha? Ay, kasta ka di? Ay, kat sambuto mo na ni Ma'am Brenda. Inkamutin aglon, bareng agra na kayo. Ma'am Brenda, kunakit asika dayta. Oh, sikamat gayam Salome. Apay nga da ka ditoy. Umayak kumamat aglon, ma'am. Agpapada tayo matgayam. Patarimaan ko nga min jebalay mi. Imbagkan ka, tapatarimaan mo lang jabalayo. Ngamda kami an-anusan mi pailaang jay agtid-tid abalay mi. Tapag iskwela ag pailaang dagiti anak ko. Nagswerte dagiti anak mo, ma'am. Idi siyak dagis eskwela. Self-supporting nga. Swerte nga rod ita dagiti estudyante. Ay nadi mo laam mo. Nagaduntilon ko, gapo ka dagiti anak ko. Ay na, ma'am, agpadatan. Uray siyak adumatilon ko. Oh, ma'am, si Kansanti sumaruno ijay counter 5. O sige, umuna ako, tay-tayak pa'y anakapila. O anya, nakalon kayo kadi kini Ma'am Brenda? Wen, ngambas-bas si tinalon ko, the first time ko. Ni Ma'am Brenda at idakkel. Tasigod gaya man nga aglolon ijay. Damag ko kat saan laeng aday jay tilon na kay. Ay na, di mo ibagbaga iti sa bali ah. Ado tilon ko. Pangngaasim, tadi mo ibagbaga. Wan, anak ko. Impatulod kun jay allowance mo. Mapan mula alaanan. Kunak no awan pay, iso nga imawagak. Ado nga minti babayadan mi ita. Ibagam laeng no adda bayadam tamang ipauitak. Kaya't ko kumati umakar dito boarding house ko, nanang. Taapay nga umakar ka manan. Nagilat mat nga min dito eh. Kaya't ko ti umakar iti apartment. Ay na anak ko, nangingi naman ati bayadam. Katni, saan pa anakalpas ni manong mo? Marigatan ak nga min dito eh, nanang. Kaya't kunti umakar. Manungay no agrenta ka iti apartment. Mangkita iti nalaklakan. Umanay siguro jay 5,000 iti makabulan. Ay, pangalaak ngay manan iti kasta agatan. Kat nagadun ti utang ko. Nagutangak sa aminen amabalin a pagutangan. Ma'am Brenda, absent-minded ka manen. Ay ikwa. At dala ngamin pampanunutek. Kanayon anaunag ti pampanunuta, ma'am. Ala, umay kakit din, tamapanta iti kantin. Nagbalo nak, isupay amatipid ko. Ay na, si ka talaga. Tip-tipidem tabagim. Ay, mapadasam tumat ti mapadpadasak. Inton agdan pagadalem nga anak mo iti kolehyo. Ayat mula ang amakalpas da iti panagadalda. Aramidem amin apamuspusan. Ay, kaasimat ni Ma'am Brenda. No anyala ditan ti sidsidaan na. Nadlaw mo matgayam dayta. No maminsan agsidapay itisoy. Wan nga rod, apay nga ta. Kat nagdakkel mo ti sweldo na. Dakkel mat nga mintilon na. Ay, damag ko kat single parent kat. Wan, tadya asawa na. At daing kabalay na asabali a babae. Iso ani Ma'am Brenda laengan ti mang bibiyag kadagiti anak da. Ay, kaasimat. Isumat lagaya masaan pa yan ang makagatang iti baro a sapatos na. Pudpoden ti takong ti sapatos na. No maminsan, ilaklak amak iti merienda. Itultulod ko iti office na. Tamabain no kasta nga awisa. Nagrigat at talaga ti single parent niya. Ay katwan agasaman, narsing ti kurso di buridak na. Diyay pa'y matbagyo ti pagad-adalan na. Diyay inauna, engineering mat, ijay Manila. Ay, naisumat lagayam
Kel at talaga ti kasapulan na akwarta para kadagiti anak na. Apay nagawid ka pa ilaang Melchor. Mabalin kumat nga ipaw itjay kwarta masapol mo anak ko. Ninanang met, kailiw ka ngamin. Iso ang nagawidak. Iso pa'y di pamasahe, manak ko. Amumat akaipaw-paw it ko ti allowance ni Ethel. Nasken nga agtipid ka, tani, ado ti paggasgastusak ita. Saan ka amadanagan, nanang? Tauray no ado ti gastos mo. Sigurado ang makagraduar kami kin ni Ethel. Amin nga arapaap mo kada kami, kat matungpal. Amukmat kit di dayta, anak ko. Kat apaman ang makatrabaho kami, kat ag-retire kanton, da kamin tumatan ti makaamukan kananang, saan da ka abaybayan. Da kamin ton ti makaamu ang mga iwan kan ka, nanang. Ma'am Brenda, umay ka, aglugan kan. Papanam ka di aya. Agawid akmeten Umay kan ta itulod kay Jibalayo. Ay na, nairuam ako na magmagna. Bay anak lata ka di amagmag na. Alakit din, ma'am, aglugan kan. Idagas kay Jibalayo. Alan, ma'am, umay kan ta ni, agarbisan. Ay iwan, agarbis mat nga agpaison. O sige, aglugan ak nga rutan. Minalama magmagna tapno makatipidak iti pamasahe. Ay na, narikat ti kasta, ma'am. Numuna kat nagado ti awit mo a libro. Kan adapay awit mo a laptop. Talaga akastoy ti biyag tinaganak ngagpapaadal. Naanos ka unay, ma'am? Kaya't ko ngamin makalpas dagiti anak ko iti panagadalda. Ay nga, ma'am. Ay, saan mo kumatagidaksen? May bagaklaan da ito eh. Saan mo kumabaybay ang tabagim? Amangan mat no agsakit ka iti daytangar aramidam. Ay na, imbaglakit din taadda kayo at teachers akakatuwak amangad advice kanya. Wen amam, tasikamat ngamin ti mentor mi idi. Wen, nagbiit ti panawanan niya. Estudyante kayo idi. Ita, agkakadwa tayon amang isursuro. Wen nga rod, ma'am. Agretire akton. Da kayon tumatan ti sumublat kanya. Wen, ma'am, kat nakapaadal kan tumatan. Awan ton di sabali nga aramidam. No di ragsakam tulayangan, di pa nagbiag mo. Sapay la kumatan puro trabaho tar aramidag. Jak pa yan makagatang iti baro abado. Absent mat ni Ma'am Brenda. Ha? Taapay ka no? Not feeling well mat ti imbaga na kin ni Ma'am Principal. Ay, na-stress siguron. Gapo iti kinaado ti aramidan na. No awan pa inton bigat, mapantabisitaan ni Ije Balayda. O sige, mapanta. Sapay ti ammo kat awan kadkadwa na Ije Balayda. Kaasimat nagmaymaysa. Imbag temay kayo. Talagang agkakapsutak. Jak makabangon nga agluto iti kanak. Sige ma'am, ilutuan da kapayla ang iti kanam. Kabayatan nga adda kami dito'y balayo. Uwan, ma'am. Nasapa kami ngamin anagawid. Iso adimbagas kami dito'y balayo. Jak mo takla at matlatan aking mapsutak. Kasano ngamin ma'am, kurang titurog yo. Uwan, ma'am, kat masapol mat ngamin nga aginana kayo Kayat mo ama pagturpos dagiti anak mo. Ngam kasano ama aramid mo dayta, numabaybay amet tabagim. Nanang, agi pa it ka iti kwarta. Awanin ti allowance ko. Ay, kasano kat kagap-gapok mat iti sakit anak ko. Ni, alangan mo't nga awan kwarta. Wen, agi paw itak iti kwartam. Madamdam ako man tatalagang awan kwarta. Awan mati maibaon ko nga rood anak ko. Makamu kayon ananang. Basta agi pa it kayo. O sige, ikarigatak ti rumuar. Oray nakapsutak pa ilaang. Nanang, kita da kiti grades ko.
nagnangatudan, anak ko. Kunakmatkan ka, nanang. Saan asayang dagiti bannog mo kanyak? Tagad adalak anasayaat. Huwan, anak ko. Mamati akon ken ka. Kanamom, nanang. Sa anak pa'y nga nakagradwar. Ngam adun dagiti kumpanya amayat amangala kanyak. Paggiin nagawan da kon, nanang. Ay na, nagsaya atin no kasta, anak ko. Tapno saan kan amarigatan ngagbirok iti trabahom. Wan kayam, nanang. Anya ka diti kayat mo. Isagutan ka. Uray anya. Basta addan trabaho. Sikaban kit di, anak ko. Amukon. Ipatarimaan ko da iti balay para kan kananang. Siyakto pa yung timang plano. Anya ti kayat mo, nanang? Jay adda swimming pool na? Oray simple lang abalay. Mayaten, anak ko. Basta nasaya at ipagbanagan yung agkapsat, naragsak akon. Kunak man nagturpusin di inhinyerong anak ni Ma'am Brenda. Apay nga itak, sobra pa'y laeng ti panagtrabaho na. Tila ilaklako na. Saan pa'y ang naggraduar di nursing na? Kasta ka di? Ngam dandani ka nun. Ti kunak agad tulungan di inauna nga anak na. Hindi kasta. Maksayan mo't dagiti bakbaklayen na. Ay, jakman amo. At dan sa kano ngamin girlfriend na nga iso ti gasgastusan na. Ay sus, day taket terigat na ita. Iso ani Ma'am Brenda, permilatta ti sakripisyo na. Manong, sikaman matimangtad iti pag-board exam ko. Ni, apaya dumawat ka kanyak? Dumawat ka akin ni nanang? Kunana si ka ti pagdawatak. Awan kwartak. Ni, agungot ka pa'y. Amumot nga gururnong kami iti girlfriend ko. Para iti panagkalay sa mi. Una ampay mo ti girlfriend mo. Apay, uray si ka. Katadamot boyfriend mo. Kunam idi ano makagraduar ka. Sikan timang pa-eskwela kanya. Tapno makainanamot ni nanang. Ngamanya nga ita. Pulos mat asaan nakakayat at tulungan. Ala, siya kung timangtad iti kwartam apag board exam mo. Di mawatakin ni Manong. Ngam ko na namat nga awan ka no ti maitad na. Rumbang kumamot at tulungan na ka. Sabali mat titultulungan na nanang. Namnamaak mo't at tulungan na ka. Tapno malagan anak kumamot. Tani, aging gaita, agbaybayad akpay laeng kadagiti utang ko. Anya ngay tirik nam ita, Ma'am Brenda. Ta nag-retire kan. Naragsak ka, nga mamimiss ko ti agisuro. Matuloy matlaangan ti arapaap mo nga agtor. Tsaka mo, no adda plano dagiti anak ko amang itor kanya. Apay kit din asaan. Nagadu tirigat mo kadakwada. Ni Melchor, dakkel ngagpaiso ti sweldo na. Ngamjak man mo no pangigasgastusan na iti kwarta na. Kasta ka di, Ma'am. Ni mo't Ethel, nagbalin mo't a nurse. Ngam no jak awagan, ay na, di na kun malagip. Unay matan. Isugang may sa aklat ta ije balay mi. Kat ita ta-retire na kon, agtara ka naklangan iti dingwan, kan agmula ak ije paraangan ije balay. Anya matan ti kastoy. Nagadwa trabaho nga isamsambot ko. Ring-aring pailaang matay ito a cellphone ko. Kaya man, sungbatak man langan. Hello? Wen? Siyak ti inauna nga anak ni Maestra Brenda. Apay ka ti? Na-stroke ni nanang ko? Sige. Sa dinong ospital, tayan na. Saan mo ko maapagtalikodan ti responsibilidad mo kininanang? Saan matkat? Kunaklaan kan ka, asikapay lang ti mga sikaso kininanang, taado ti trabaho.
Agpadatang adun ti trabaho na ita. Ho, si kapay mat aners ti kasta. Katsika kuma, tadakdakkel ti sweldo ngam iti siya. Saan ta napagsaritaan ti sweldo? Tawan ti sabali amang nga sikaso ken ni nanang. No saan adatang agkapsat? Ay naatake gayam ni Ma'am Brenda. Anya? Kaasimat. Pasaray panawan kanumot dagiti anak na ijabalay da. Kayat mo asawan. Awan ka doana. Adda kanu kaaruban amang pakpakan ken kuana. Ay nakakaasimat. Unay mo ti kastan. Kalpasan apagadalen na dagiti anak na. Isupay laeng met ti binaybay anda. Talaga akaasi. Ginasgastusan na ida. Nagadutiot utang nagapu kadakwada. Itatanakalpasdan. Kat masakit pa iti inada. Binaybay andalatan. Marikatanak abumangon. Nagado a reklamom. Kasano ang marigatan ka? Kat day tamat laagid idda aramidam. Kunakkan ka bumangon ka, taagwat-wat ka. Sadot kan tumat ngamin. Kabailak nga aramidan. Nuad damang katwa kanyak nga agwat-wat. Hay, jak masango. Jak masango, tada trabaho kunakmanan. Di ka makaawat. Unay matan ti kastoy. Apay agsangit ka ngay. Ad-adang agsakit ka no kasta. Panpanawan dakmat ngamin. Nagmaymay sa aklaang dito'y balay. Saan ka talaga ang makaawat? Ulitak manen nga ibaga. Sa anak ang mabalin nga agtalinaid dito'y balay. Tadda trabahok. Nalawag ka di? Awan sapayan ti agas ko. Gumatang akto no agawid ak. Ayan na nga, yung pensyon mo. Pagpa-therapy ko maday tiya, anak ko. Jay kwartam ti igatang mo iti agas mo. An-anuam day jay kwartam no di mo gastusan. Agur orno ngakmat para iti masakbayak. Ethel, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan tamanong. Panagkunak, saan arumbang dagiti aramidan takin ni nanang? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Malagip mo kadi dagiti sakripisyo ni nanang. Idi agad adal tapaylaan. Manong? Nagkariak ken ko na Ethel. Nga apaman ang makagraduarak. Siyak ti mangyaon ken ko na iti kinarigat. Manong? Wen Ethel, kat karaman ka iti dayta. Kat sapay la kumaading ko. Tagbalbaliwtan. Subadanta dagiti adu arigrigat ni nanang. Data ti rumbeng amangaywan ken ko na. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, ante auring. Ay ko ngamin, Betty kanakan. Pinapanaw da kami iti balay apag-abangan mi. Anya? Awanan ti amo mi apapanan mi kanakan. Mabalin ka di makipagnaet kami pala kada kayo. Asa na bali? Pumanaw kamin tumot lang. Apaman makabirok kamin iti mabalin mi apagabangan. Kaya't kayo at ulungan, auntie. Sige mo't na, Betty kaanakan. Dakkel mo't na itulong mi kada kayo. Idinagsakit day tinanang yo. Amok day ta, auntie. Nga masapula kasaritak pa iti asawak. Saan ang mabalin asyak laang tagdesisyon? Taamangan no day tanto ti pangrugyan ti saan mi apag kinaawatan. Lakay, masapa ka kadi arumwar ita? Wen bakit? Ngamin, ado ti aramidan mi. Ayawan gayam,
Anya itayan tayo ko ng mga ibagam kanyak. Imay ni Auntie Auring dito'y balay itay. Kahit? Pinapanaw da kanu ida iti pagababangan da. Katawan sa bali apapananda. Bakit? Di mo ko naan apalubusam ida nga agnaed dito'y balay. Day talaang ti amok a solusyon, lakay. Nga manulaang ti sweldok, bakit? No dito'y da nga agnaed. Amangan no saan ta ida akabaala na pakanin. Kan may sa, amangan no agromda. Alan alakay. Kaasi damat, no saan ta ida at tulungan. Umayak man, Betty anak ko. Ne, da kayo mat gayam tatang. Itaman pa'y analagip yu ti umay dito'y balay. Wen takanayon kayo met abisi nga agasawa. Ay wen gayam balasan ko. Husto ka di na damag ko. Nga umay makipagnaed Antim Auring dito'y balayaw. Wan tatang. Ay na, no apay met nga men nga inla ko dati balay da nga impatawid dagiti dadakkel da ken kuana. No si bibiyag pay laeng ni Nanang Mau. Sigurado nga agunget dayjay iti kasta nga aramidan ti kabsat na. No kasta. Illa ko dagaya man ti balay day di lolo ken lola, tatang. Wen, inla ko dan anak ko. Ay na, jak amo, no sa dino tinangus-usaranda iti kwarta naglakwanda. Ay, sayang mat tatang. Wen, sayang talaga. Nga mawanan ti maaramidan tayaw. Tanaila ko damitain. Agraman ti basit adaga day dilulong yaw. Inla ko damay. Kumusta ti biyahe yo, Auntie Auring? Nasayat mo't, Betty ka anakan. Ay wun gayam ni Jester, ti anak ko. Kastoy matlagayam ti palayo. Insan, Betty? Wan, iso nga ano sa inyo pa'y laang. Awan mo't ti pagpilyan, mi Betty ka anakan. O sige, agkape kayo pa, Auntie. At dapay mo't nabati at tinapay. Anya ngay ti kape, Betty ka anakan. Nangisit mo't. Ngun nga roda? Ramanan nyo nga Masiguradok magustuhan nyo ti kape mi, Auntie. Pasensya kan, Betty ka anakan. Ngamsan kami nga kap-kape ti kasta. Ni, anya nga ro ti kayat yo, Auntie. Jester. Gatas din inumak, Betty ka anakan. Nimot Jester, tay instant coffee. Anya. Nay, apaya si katagin inaw. Betty, bakit? Wala kay. Okay lang. Nay, daan ti Auring kan ti kasinsin mo ngay. Apaya sanda nga inawan tinangananda. Ni Auntie Auring nakaturog. Ni Jester mat rimwar. Anya? Unay matun ti kasta. Si kapay laang ti agin inaw itinangananda mait. Ay na, si kakit di mat lakay. Okay lang. Agtugaw kakit di, ta itimplaan ka iti kapem. Bakit? No kasta ka na yun. Agruam dalaeng. Ala, bayam ta kasaritak to ni Auntie Auring lakay. Rumbang laeng bakit? Yak kayat ti kasta nga aramidan daken ka. Leslie, umutangak man ading ko. Ni, anya nga ito utanga man ang Betty? 5 kilo abagas. Ay, di mo ibaga. Naibusin ti ginatang mo idi Lunes. Naibusin adda nga mindaan ti Auring kan ti kasinsin ko. Upat kami itan ijebalay. No kasta, adada pa'y laang ijibalayo manang Betty? Wen, awan kanupay tinabirukan da pagakaranda. Ay, di pa pakpakanda laang kada kayo? Sana bali, taantik mat ida, Leslie. Ay, ngam, atidugan ti listaam dito tirsenak manang. No saan ka laagayam? Saan kan apautangan? Mabalin ka ding agsarita ta, Betty. Apay ka di lakay. Napudot man ng ti ulong. Kunak man wagsapsapol ni Jester akasinsin mo iti trabaho na. Day tamot ti kunana.
Ngam di mo pigsaan ti saom, amangan numangag na ka ni Auntie Auring. Nakitak daya adjuster iti tersena ni Antibering. Kadwa na dagiti padhan na amang martek. Anya? Day tatipod no. Ala, bayam lakay. Kasaritak to ti kasinsin ko. Di dalag babain dagita at tao. Papakpakan da lang aruden diti balay. Sadot dapay laang. Tangiwat mo lakay. Awan bibiyang ko. Di uray man numangagda. Abusado dakit di dagita kakabagyam. Auntie, mangan kayo, numabisin kayo. At damot na iluto amakan. Agyaman nak, beti ka nakan. Jester, rumwar ka di tantamangan tayon. Wala nang, umayon. Da kayo latan ti mangan, auntie. Aglabaak pa'y ngamin. Awan, da kami ti makamu dito ikanakan. Agyaman kami unay. Awan anyaman na, auntie. Nagpanglo ti mo sida. Sigurado, adumanan ti kanak no kastoy. Sige, auntie, tainak aglaban. Sige lang, beti ka nakan. Da kami ti makamu ditoy. Bakit? Nang rabi ka din? Saan pa'y lakay? Daan ti auring kan jester laang tinanganitay. Mala, agidasar ka man kit dito mangantan. Anya ko mati idasar ko bakit? Katawan mo ti masida. Ni, kasano nga awan? Kat may sakilo a manok ti inya dubok itay. Awan ti makitak nga adobo iti kaldero. Bakit? Nan, aglisi ka man dita. Kita man ti kaldero. Na, apay ngay. Awan matan tinabati. Kung naktumat kan ka bakit? Naibusan. Ay, nagloko matan dagita at tao. Saan tapay anangan? Ngam inibus damat gaya man ti sidaan. Day tati ibagbagakan ka bakit? Anya ngayon ti sidaan ta. Anya pa'y ngay. Ano santan ati agsida iti asin? Wan gayam, awan ka di pa'y tinakita daan ti mapagakaranda. Ngamin, jakon maanusan ti kastoy bakit? Rumwar ka din, beti ka nakan. Wananti, adda ngamin trabahok ita. Mabalin ka di, ti agpagatang iti gatas kan ka. Mabalin mat, auntie. Ay gatangan naktuman nga rod, naibos nga minin ti gatas ko. Mangtad kayo nga rod iti igatang ko, auntie. Si kamot na ti makamu agumatang. Nalipatam samutan nga idi agsakit ni nanang mo. Kat siyak ti gimatgatang iti gatas na. Awanin ti kwartak, auntie Auring. Saan kami pa ang nagsweldo iti asawak? Ay katumutang kapaylaang iti ayan ni Leslie ah. Sigurado apautangan na kaday jay. Tagayam kayo ma. Anya? Sa silong ni kaka may mamang nakadapa. Awanan kay tibain? Apay, anya ti mapaspasamak ditoy. Gab, jester! Bagbagaan nyo day tanalaing nga anak yo. Awan lang aruden ti maitultulong nyo dito balay. Day tapay lag barbartek ter aramiden na. Mangibabain. Anadam ta pa nagsasaumi ti anak ko, Gab. So ba Sika lang aruden ti umuna ng kabil kanyak. Parikot ti insang bayo dito balay. Apay, basol mi kadi. No pinalubusan na kami ni Betty ngagnaud dito'y balayo. Titulagan, ket pumanaw kayo matlaan, apaman amakabiro kayo iti balay nga abangan nyo. Ngam anya ti mapaspasamak, pinagbalin nyo abalayo ti balay mi. Abusado kayo launay. Saan agapo anaanos ni Betty kada kayo? Abuswan nyo matan! Anya tinapasamak lakay. Marurudak iti mamartek akasinsin mo bakit? Si kakanumat ngamin ti imuna ng danog kan kwa na. Asino mo ti saan amasurun iti kasye nga aramid ti kasinsin mo? Di mo latta ko man tinutupan. Amumat anabartek. Ita, siyak pa'y tayan ti bidot. Kasta ka di? Saan akas talakay? Tilaang kanya, saan mat amasapol akabilam ti kasinsin ko. Mabalin mat akasaritam itinasayaat. Kasano ko makapag-sarita kami? Kat no baribar mat akanayon ti sungbat na. Siya kun ti masiksikuran kadakwada bakit? Mabanbannog da tao iti trabaho.
Ngumisuda, nakarelax dalaang. Naimbag kumamat na tumulong da iti gastos dito'y balay. Ngam saan mat, ta ultimo kape, gatas ken sabon nga usaranda, sikapay laang ta gastos. Lakay. May salaang tikit-kit dawag kan kabete. Papanawam dagita atat tao, tano saan, siyak ti pumanaw! Amom bete anak kao, husto ti asawam. Manuabulanan nga agnanaedaan tim auring iti balayaw. Gamaging gaita, awan pa'y latinabirukan da apag naedan da. Ay na, kalukuan da ita anak ko. Jak amuno kasano apapanawag daan ti auring tatang. Dakkel nga minti na itulong na idi agsaksakit day dinanang. Saan met katadakas? No subadam, nagiti na itultulong na ide. Iti day di inam, anak ko. Hingam, adamat ati limitasyon na. Tatang. Maawatak no apay akas na ti reaksyon ti asawam. Narigat met ngamin no da kayo pa'y latimang pakan kadakwada. Kat kabaalan da pa'y met ti agtrabaho. Kitaam ti listaan ti utang yaw kin ni Leslie agayim mo. Nagatidugan, anak ko. Saan matakas ta? Nagdakalan ti utang yaw. Nakapagdesisyon akon lakay. Papanawa kon daan ti auring. Nasaya atmat, ta nakaamiris kan bakit? Wan lakay. Husto kayo kinitatang. Abusado dalauna yan. Saan adakas ti tumulong bakit? Ngamno kasta nga abusuan da kan. Tasikan ti mailumlum iti utang. Gapo iti kinaabusado da. Wan lakay. Panagkunakit na sa isaya at matlaang no papanawan ta idan. Tapno agnakam kan aggagat damat. Nauwan gayang bakit? Oh, ato iti swaldok itaabulan. Ibayad mo pala iti utang mo iti tersena ti gayam mo. Amok ngamin nga atiddogan ti listaan ti utang tayo jay. Agyaman naklakay. Sigurado amaragsakan da ijay no agbayadak. Addamanin igatang na itila ko na. Pasensya kayon, auntie. Ngamnas kan apumanaw kayon kini Jester dito'y balay. Anya, kasta kalakanakan ka, timang papanaw ka na kami, Betty. Kalpasan ti amin na naaramidak iti inayo. Panagkunakit umanay matin tinasurok at aluabulan a pinakpakanda kayo, auntie. No amokla kumakastoy taramidam. Saan kayo kuman at tinulungan idi? Di mo matgayam amo ti tumulong iti padamatao. Saan ka di atulong ti manuabulan a pinakpakanda kayo, auntie? Panagkunayo ka di, kat saan atulong dayjay? Ha! Kurang pa'y dayjay para iti amin na sakripisyok para iti inam, Betty. Huston, auntie. Abusado kayo launa yan. Katapno saan adumakal ti gulo. Nasaysaya at no pumanaw kayon. Jak ipalubos a madadaal ti relasyon mi iti asawak. Gapulaang kada kayo. Pagbabawyam to dahito ngay naramid mo kata kami. Insan bete. Di nakpabasulan, Lester. Imbes nga agpabasol ka, aggagit ka kiti, agsampul kay ti trabahom, saan aday ta agbarbartak ti pangpangrunam. Ammom, Jester, no inurnong mo kumaamin dagiti kwarta nga ingat-gatang mo iti arak. Amangan no nakaipatakder kamutten iti basit akalapaw, amabalin apag naedan nyo iti inam. Di ka man naging lalaing. Tawan ti amom. Awan ti amom. Anya lang matinalpas mo. Awanan ti oras ko ang makikapya kada kayo, Lester. Isuan na sa isaya at no pumanaw kayon. Makatawanan tinapalabas. Sipod pimanaw daan ti auring dito'y lakay. Sa dino nga tanti ayan da ita. Bakit? Panagkunak. Nasaya at matngatan ti kasasaad. Makonsensya ak iti inaramid ko kadakwada. Sana rin ba nga makonsensya ka bakit? Gusto lang tinaramid mo. Tapno agnakam damit.
Saan ang mabalin adat alatan timang pakpakan kadakwada? Nasken nga agagat damat Husto ka lakay. Madanaganak lang amin kadakwada. Saan ka ngaminan nga agpanunot iti kasta bakit? Tiki dirumbang a panunutam. Nasaya atin ti kasasaad da. Kumusta kayo, Insan Betty? Chester, Auntie Auring? Wan, da kami. Kumusta kayon? Nasayaat kami mat auntie. Da kayo ngay, sa dinon ti pagnanaadan nyo ita. Adamot tan basit akalapaw medita kabang ibang abarangay kaanakan. Agoray ka. Tricycle mo ka di dayta, Chester. Wan, Insan. Iso ti paspasadak. Kasta? Ay na. Dakkel tinagbaliwan nyo insan, auntie. Dayta akat gapukan ka kaanakan. No saan na kami a pinapanaw idi? Ang mga nuaging gaita, kat dayta laagur uray iti parabor nga itad tidad dumata o ter aramidan mi. Agyaman ak unay, Auntie Auring. Agyaman ak na nakaamiris kayon. Oh, mapantayo pa ijay balay tagkape tayo, auntie. Chester. Insan, ninanang latan. Agpasada akpay ngamin kay. Sige ano day tati ko nam kasinsin. Awan ti parikot iti dayta. Ala, agan-anad ka nga ron. Saan na nasaya at nga buswan tayo ti kinaimbag ti may sa atao? Taorean niya ti kinaimbag ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti gundaway amapunwan damay. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasal, itibiyag, insurat ni Atara Marie. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasal, itibiyag. Ay, naladaw kayo kanungamin ang nagasawa kini Manang Arceli. Iso amarigatan kayo ang maaddaan iti anak. Day tamat ti ko na ti Dr. May. Idadmi ka no ti makagapo. No apay amarigatan kami amaddaan iti anak. Sapay kayat ni Manang Arceli ti babae kan lalaki nga anak. Oy, anya ti serbi ti dakkel abalay. Ken dakkel asweldo mi. No awan met anak mi nga agasawa. Ay kat agampon kayon Saan met nga rod akayat ni manang mo? Kayat naabukod mi nga anak. Kat padasin nyo lata amanong. Saan ka amapukawan itinamnama? Aywan gayam, kumusta mo ti panagadal ni Mitch? Nasayaat mo at manong. Agfortiran iti kurso na nursing. Bareng makagraduar to inton umay atawan. O sige, ikakiti kwarta na. Imbaglaan nga allowance na. O adtoy, ited mo kan kuana. Ay, nagswerten ni Mitch. Ado ti tumulong kan kuana iti panagadal na. Ay kat pagtitinulungan tayo apagadalin. Taburidek tayo kat nga rod. Tapno magunod ng tumot ti profesyon na. Iti kasta, agpapada tayo to profesional. Oh, imay kan dinanon diti apartment mo. Tapnated ko tayo allowance mo. Ay, agyaman manong. Agadal ka analaing Ang mga no day tamat lang makiar-aram di aramidam. Saan mo't amanong? Ragpatam di arabaap mo iti biyag. Agbalinak to nurse akaskan ka. Makaamo ka. Basta agadal ka analaing. Ibagam to gayam kininanang Sa anak pa'y laang makaawid ita alawas. Taado ti isambot ko projects ko. Sige. Ay, manong, adaman gayam damagat. Anya day ta? Asino di nakitak akadwam idi na minsan? Magmag na kayo mat ijay park. Girlfriend mo ka di day jay? Anya girlfriend na sasawam? Nagayam ko lang day jay. Ay, kunak no girlfriend mo. Awan ka di pa'y planom ang mga asawa? Ay, charot ka mat. And enjoy at ti trabaho. Anyang asawa ti sasawam? Sige,
Mapana kontan at dapay dutik ije ospital. Apay ngagmay saka dito'y balay, nanang. Ay, saan pa'y anagawid ni Mitch, anak ko? Nagulimak dito'y balay. Makatulang nga ruti kinaulimak na, anak ko. Saan nakas dita ka aruba? Nagaduti ubing agtataray. Kasanumat ngamin, anak da nga anak da kita. Agsasaruno ti anak da. Saan nga uso ti family planning? Kinapudno na. Umapapalak ka dakwada. Tapay manan, adda amin kan nanang. Ado ti kwartam nga ititid mi nga kakabsat. Magatang mo ti kayat mo. Nagpintas da ito impaaramid mi abalay mo. O, anya pa'y lati birukam. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Nagado kayo nga anak ko. Awan pa'y kada kayo ti makaitid iti apo ko kanyak. Aywan gayam, nagsarita kami kin ni Manong Marcelo. Dinanon ko ije office na, ta saan pa'y laang kano ang makaawid ta ado ti trabaho na. Manon atawan nga agasawa dakin ni Arceli, nga maging gaita, awan pa'y anak da. Anyaya tar aramiden na. No kasano ti gagar mo amaaddaan iti apo ko, nanang, kastadamet. Tungtung palendala ang tibilin ti doktor kadakwada. Kat dayta ti pagladladingitan ni Manong Marcelo. Kahit si kangay nga main, kaano ka makiasawa? Ala ni nanang, apay aya dagdagan na. Makiasawa ak tulat na ano kayat ko. Saan ka dagdagdagan, anak ko? Ngam panawanan tapno makiasawa ka. Bumakit kan. Wen, addan tulat na ka di. Bumakit ka, anak ko. Aganak kan tupay nga ta, no makiasawa ka. Ay unay kayo lakit din ayan nanang. Asawa, ay adula amin. Oh, wan gayam. Itad mo kano da ito'y kwartakin ni Mitch. Nayon, ti allowance na. Ni Manong mo Marcelo ka da iti nagkapon da itaw eh. Wan, siyak tumutimang tad inton agsweldo kami. Siya pa'y kumangaro ta makalpas iti panagadal na. Tanay, adu kayo amang tultulong kan kwa na. I love you, Mitch. I love you too, Gerald. Agtaraytan, no di mo kaya't live-in ta. Anyang agtaray asasawam. Saan da ko nasuportaran dagiti kakabsat ko no agtaraytan? Mapantay jay lugar mi. Ijay Pangasinan. Saan datan amabirukan sa jay? Sige, bayam. Panunutak day tang ibagbagam. Ay na, mother dear. Panagkunak, nas ka na sukatam da ito kortina, da ito balay mo. Apay aya, kabarbaro day ta kurtina. Impadait ko pa'y. Ay, nagalasti kolor na. Violet. Pangbakat. Anya ngay kumatimayat a kolor na. Ay, katap no umubing direct nam. Sukatam iti pink, mother. Pink? Ay, anya matan. Si kapay mo't alalaki tinangiba kay iti pink. Ay, kat no di mo kaya ti pink, mabalin mo ti sabong-sabongan. Sana kastoy apply lang, nagboring. Ay, damagak pa'y kinimits ano kayat naasukatan. Haha, may samat na ya babae. Kung naman do alawas sana, saan pa yan nagaw-awid? Wan nga road. Itad kay tumangamin nga itad iti kwarta na. Iso adinan malagip ti agawid. Ay, padpadasan na nga garami diti kalokwan. Sayang no saan naalipasan ya korso na. Nay, adamanan dagiti ubing di ta karuba. Agtataray damanan di ta arubayan. Ay na, gulwan da ka manan nanang tagpupukaw da. Bayam ka dilat da. Maragsak anak no makitkitak dagita nga ubing. No maminsan, umay da dito'y balay. Ikak iday ti kanday kan lulipap da. Ay na, mother dear. Di mo idaruwaman, wan? Amangan ki di no umay da kan tulukwan dito'y balay. Kaano ka kadi ang mga asawa, anak ka? Kaya't kunti maaddaan iti
pukaw. Ay, sus ni Mother Dirmat. Tila ibagbagan na. Ay, sa anak pa'y ang mga asawa. Ni manong mo ang Marcelaw. Tandansan nga aganak ijay asawa na. Tadan idadda. Kat nimot manang mo ay Judith a profesor. Di namat kayat ti makiasawa. Uray ka di ka. Di mo mat kayat ti mga asawa. Ay, basta and enjoy ang ti karir ko, Mother. Awan planok ang mga asawa. Na, kita dagiti ubing dita karuba. Nagmaya ti panagtataray kan panaglalagtuda. Nakaay-ayo dakit kitaan. Ay na, patayan daklakit di dagiti kakabsat ko. Numaamuan daan nakitarayakan ka. Saan ka madanagan? Saan data masarakan? Agsublitan san, parang amday to'y pas. Dandanitan makadano ni Jay lugar mi. Ituloy tanday to'y. Ay, awag nga awag ni manang ko. I-off mo man day ta. Sikat yung makamo kanya ka, Gerald. Wen, saan ka madanagan? Saan ka abaybayan? Ay na, madanagan na kanak ko. Manun arabi iadyak na katurturog. Awan kano ijay apartment na. Makalawas kanun asaan ang nagawawid. Anya, ayun na yun di anak ko. Adda kano nakakita kan kwa na, nga adda kadwa na lalaki. Naglugan da itibas nga agpapanggasinan. Ay, anyan tinararamid jay anak ko. Iso apod no tagparparik na kanyak. Nakitarayan ni Mitz. Biro kanya ti kabsat yaw anak ko. Pangbirokan mi ngay kankwana nanang, naglawa ti Pangasinan. Ay, di lang mabain. Kunamlan nakaumman no agsasao. Nga uray na laaputan diyang ngiwat na no agkatawa. Makitaray matlagayam. Anya ti mapasama kankwana iti dayta ngay naramid na. Ay nananang, saan nyo asangitan? Ay... Anya laangan nga iti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Numaamuan dati inaramid na. Garang ganjang day di ababae. Naminanok ngayon message ni Mitch. Saan nga grab-reply? Oh, anya day to'y apakaibabainan nga inaramid ni Mitch. Awan babain na. Kunana nga agbalin a nurse sa kaskanyak. Nga manya nga ita nakitarayan. Oh, kunakon kat. Idi pa'y laang ngamin kat madlaw kun iti gunay na. Nga dar-aramidan asabali. Ilimlimod na laang kata tayo. Oh, apay, ti kunana, nalakat ti agpamilya ita panawan. Nagrigat ti biyag. Oh, tinasayat. Saan yung isistoryaan kadagiti karoba? Ken kadagiti kabagyan tayo, anak itaray ni Mitch. Imbabain nan ti puli tayo. Nanumo kami lang nga manalon, Mitch. Kas makita mat. Naglawagayam ti dagayo dito'y Pangasinan. Siya kung timang talo ni ti daytoy adaga. Nabayagan asaan amakut-kutikat. Saan mat ngamin amasango dagiti kakabsat ko. Iso asya kon atimang trabaho. Adamat ngamin ng trabaho da. Kasta ka di? Uwen, kat numalpas ti pa nagtatalon. Mabalin mat nga agpasada ak iti tricycle. Tadamat tricycle mi. Iso asaan ka amadanagan? Saan ta amabisinan ditoy? Mamati ak iti daytaan na ibagam, Gerald. Namin, nagagat ka. Pudno dayta, Mitch. Saan ka abaybayan, Mitch? Kandag iti agbalinto nga anak ta. Nanang, papapanan nyo aya. Itay kayo pa'y abirbirukan. Ay, napanak lang dita karuba, anak ko. Anya manan ti inaramid mo dita. Adda nga minubing dita karuba. Nga imay nang kibin kanyak, idinakita nak amang buybuya kadakwada. Birthday na gayam. Iso napanak ko na. Napan ka na ki birthday? Wan, nagaduti cake. Nasing petak ngamin kadagita nga ubing. Iso makita dak. Pukpuk kawandak. Lula ti awag da kanyak. Ay,
Sige nanang, mapanak nga rodan ang trabaho. Marabian ka kadimanaan. Taad da night class ko. Agmay-may siya agmanan dito'y balay. No kumatad da ni Mitch. Lagi pamanan da ang babae. Kunta ka nyo di kabsat yaw anak ko. Ay nananang, nambarak kumangay. Iso ti pimanaw. Makaamumat nga rod nga agawid. Ammo namat ti pagawidan na. Nagrigat ti kastoy nga ag-commute iti inaldaw. Ay, ano tawan mo ni Mitch akadwa ni nanang iya balay. Iso asika ti kabalay na itan. Dag matamang itulot kan no da duma. No nga tatasika ti mang kadwakin ni nanang. Ni manang mat, sana ka mabalin. Taapay asaan? Ay, nakadwak ti BF ko. Ay, kunakon ka. Iso asana mabalin, di ibagbaga ni nanang. Hamang asawa, amumetan ti podno a kinataog. Kat kastuya ko ang ngagnanayon manang. I am again. Anya day talutlutom amirienda dagiti ubing. Daytoy hot cake. Tayo sumat ti paborito da. Aywan kayam. Parchim man kit di dyan naglukmag amanok ng nyawid ko itay. Ado ngamin ti manok iti taltalon. Iso anang nyawid ak. Maumadag iti ubing. Takanayon amanok ti sidaan. Ayun gayam. Ipasyar taman matdag iti ubing. Tamaumadan dito'y balay. Mitch? Anya nga tano agawid ta ijay lugar yo? Anya? Ay sus, tila ibagbagam. Kagura dakdag iti kakabsat ko. Ipasyar tamat laang dagiti talong anak ta. Saan ka di ang maragsakan ni nanang ang makakita ka dagiti apo ko na? Nagkukyut daw. Sige, awagak pa'y ni nanang. Sakbay nga agawid tayo. Nanang, mabisin ka din. Nakaluto ka din. Dandanin. Ibagam lang numabisin kan. Nay, jay samot silpon ko jay agrire nga nakaw. Nang ikabilam aya. Ay, jak matamuno sa dino tinangidiswak. Aday jarabaw tilamisaan. Mabiit lang ang tayawat ko kan ka. Sige. Sungbatam day ta umawawag nanang. Sige, anak ko. Hello! Hello! Sino day tao? Nanang. Mitch! Mitch, anak ko! Si kakadi day ta! Nanang, siyak day to'y. Kumusta kan? Ay, nanak ko! Apay nga ita kalaang anak parik na. Mailiwakon kan ka. Ayan mo nga ita. Pakawanandak ko mananang. Kaya't naka kumapasyaran. Ay, katumay kayo, Apay, sino ay dagita nagtatagari amang mangagaw? Apo kum dagito'y nanang. Taludan. Umay mida ipasyar. Ay, umay kayo anak ko. Welcome kayo dito'y balay. Ibagam laang nukano kayo nga umay. Daya bak dagiti kakabsat mao. Rambakan tayo, ti panagawid yaw. Agawid da Mitch. Kadwa na dagiti anak dakin ni Gerald. Manot anak dan. Talo ka nun. Kat iso ti isagsaganaan ni nanang. Kayat na, amin tayo nga agkakapsat. Adda inton agawid da. Una, gumata nga kiti ayam dagiti ubing. Mano ay ati tawandan. Kunak man no kagurguram ni Mitch, gapo iti inaramid na manong. Apay ko maagusaek. Ket da tayo nga kakabsat, isulaang tinaaddaan iti anak. Uray nakitaray. Uray nakitaray, kabsat tayo lattaday jay. Ay na, itay pa lang nga makayayam ni nanang kadagiti apo ko na. Kasla sana mapandanog. Ay namanong, aktibo dagiti anak ko. Mas kay kayat dati agay ayam, ngam ti agbuya iti TV.
Ay, talo adagos ti anak yu kini Gerald. Kaya't mingamin kin ni Gerald ti ado nga anak. Tanagagat mo't ni Gerald nga trabaho. Ay, sabagay. No dakkel ti pamilya. Mas naragragsak. Wala, kan may sa. Awan mo't anak yu akakabsat ko. Sige. Aganak ka. Tapno ado ti apo ko ni Nanang. O kita man, o. Huh? Ita lang anak kita anakaragragsak ni Mother Dean. Nakaturog ang dagiti apukom, Nanang. Siyak tinang paturog kadakwada. Day, apay-apay naturog mo ida. Kat nagsapapay matanakaw. Nanang, rabiin. Alas 9. Kasarsaritak ni Mitch. Ano mabalain? Dito'y dalaangan nga agyan. Tadakadwak nga ubing. Naragsa ka makakit-kita ka dagiti apo ko kanakaw. Ay, umubing tirignak. Gapo ka dagiti apo ko. Kaslama po kaw dagiti saksakit kaw. Numakit-kita ida. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Kasarsarita ka, Arnel. Apay nga minadidak kayat nga igatangan iti gamit ko iti eskwelahan. Amumat akasangsangpet ko dito'y abroad, anak ko. Una akpay mat abayadan dagiti utang ko dita Pilipinas, Amin digiti classmate ko at dalaptap da. Siyak laangan ti awan. Amok akasapulam ti laptop. Anya nga iti usara ki eskwelahan. Anya ti pag-research ko no didak mo ti gatangan. Sige, bayam. Ibagakin ni dadim amang kita iti uray second hand laang. Saan nyo napabayagan? Takasapulak una iti computer. Sige. Ayabam ni dadim tagsarita kami. Awan ni daddy. Napan nagpasada. Inton sumangpat, ibagam nga awagak. Sige, mami. Nilolam nga'y, kumusta? Kat bakit matan Tulungam lata, anak ko. Tultulungak mat kat. Labaam dagiti badoy kin ni dadim. Di mon ipalabakin ni lolam takaasimat. Ay, kwa mami. Nalpasan ti oras ko dito computer shop. Sige nga rodan, anak ko. Noadda ko mga min computer ko. Sana kun nga umay pa dito computer shop. Tapno makasarita ka. Ipamuspusak day ta computer nga ibagbagam. Lola, siya kung taginaw. Ay, man nga rod apo. Tanay, nabanugak anak kitang dan. Nasaya at matatumulong ka dito'y balay, Arnel. Wala dati. Tayo sutibilin ni mami kanyak. Aywan gayam. Anyati ko na ni mamim itay nagsarita kayo. Awagan nakakano. Pagtungtungan nyo jay pagpagatang ko alaptap. Ne, ipilit mong tumot nga minday ta alaptap. Nagadukat ti babayadan ni mamim. Ay, bay amon no day tati ka sa pulan na ijay iskwelaan. Naskan agatangan nyo. Kasta ti agpadala nakaw. Mapanak man lagi nawan. Hello lakay, kunak no nakaturog kan. Saan pa'y? Tainor oray ko ti panangawag mo kanyak. Wen nga rod, agpagpagatang ni Arnel iti laptop na. Mangkita ka man dita oray second hand laang. Ibagbagak nga rod, ano mabalin? Saan pa pa'y lako mga ikatangan? Tado pa'y ti babayadan. Ay nalakay, naskan nga igatangan ta. Taday ta nga rod ti masapol na. Anya nga rod. Apay, adan aya kwartam dita. Basta mangkita ka, numano tamang ipauitak iti igatang mo. Sige, day ta nga rod ti aramidak bakit. Sige nga rod ang lakay. Babayan tani, ado pa'y ti aramidak. Agan-anad kayo dita, ha? Rina, mabalin na buludok day talaptap mo? Nyari na. Rex ko na mata. Si Kamot, bulod ka lang bulod. Kunak man no nagpagatang kan. Sige, Rex no Rex. Awan pa nga rod. Igatangan dakpay lang. Kunam ano pa ni Jay abroad ni mamim. Laptop lang.
Di na ka pa'y may gatangan. Sige nga, Rod. Uraysan ko na buludan. Si kakit di mat. O sige, bulod mo. Gumura ka man adagosan. Agyaman na ka. Nay, isublim matla adagos ha. Tausarak nga games. Imbagkan ka taos usaram laang dito ya pag games mo. Good. Isumat ti usar na dito. Siyak, usarak ka pag research ko. Kan pangaramid ko iti project. Usarak mat nga mas ado ti panag-games ka. Sige nga, Rod. Panawan ka dito yan. Tamapanak ijay library. Sige. Agmalamlang kan kaday talaptap ko ha. Kasapulak day tayong ton madamdama. O iho, apay, anya ti sapsapulem. Agbirbiro kak man iti laptop, sir. Uray di second hand lang. Apay pay laeng a second hand ti sapulem. Daytay baron Awan ti gatang ko, sir. Ay na, manong ko namlata ka din. Ditoy, ti pangalalaan dagiti estudyante iti laptop. Ngamin, agpapautang kami. Mabalin ti utang? Anya ti kayat mo? Weekly? Wenno binulan atin nagam. Kwa, damagak pa ni mamik. Ayan na nga'y dagiti pagpilian. Ala, umay ka, tay pakitaken ka. Sige man nga, Rod. Taagpili akman. Arnel! Yuhu! Arnel! Nay, apay barok. Ay, barok wano balasang tiyawag ko kan ka. Nilulamit. Barok ka. Ayun kayam, ni Arnel ngay. Ay, adda dito'y unag. Agar aramid iti project na barok. Kasta, Lola. Kwa ngamin, umay ko kumalaan di laptop ko. Takasapula ko. Bala, mabiit lang tay bagakan ko na. Sige, umay ka, umunag ka. Sanan, Lola. Umay ko lang alaan di laptop ko. Sige nga raw. Ibagakan ko na. Anyamot nun day tatomboy. Diyak pa'y nalpas ti project ko. Umay nan alalaan ti laptop na. Ni mamin tumat nga main. Apay, saan da ka pa'y nga inggatangan ay apaw. Kitno iti pa'y lang ay bagbagak. Di nakmat igatangan. Ala, ingka ito day talaptap di gayam mo. Taur-urayan nan. Sige, Lola. Mabitlaan tayo ko. Bayam, tadagdagag ni mamim nga igatangan na ka iti laptop mo. Paunak pa'y kumalaang di laptop, sir. Mabalin lata. Dahito'y lang amin tinaipawit ni bakit ko kahit. No good payer ka. Mabalin kanto amangala iti uray cellphone. Ha? Mabalin ti kasta? Mabalin. Agbalin kanto meten asukimi. Lola, adan laptop ko. Naragsakan, apaw. Lola, tasaan akon nga agbulod. Kababain nga may nubulod ka abulod, apaw. Lola, talaga na kababain. Manungay tinggatang yu iti daytaw eh. Hulugan nanang. Ikarigatan mi kini bakit ahulugan. Miswasi ka, Arnel. Itatadan laptop mo. Agadal ka na imbaga po. Lola. Ay, Daddy, agyaman na ka. Inyala andak kini mami iti laptop ko. Kumusta di laptop ni Arnel, lakay? Ay kat mayat matbagay. Maragsakan ni Arnel. Iray na ba ingag computer? Pasaray mapuyat pa'y Project na lang at atipuy-puyatan na. Ay kat dayta atisan ko nga mo. Kita amangan no ag Facebook matlaang ter aramidan na wano ag games. Ay kat bay Anyang nga ruti usar di laptop no saan na nga usarin. Sa bagay, kanayon kun makatungtong itataddan laptop na. Ay, ko bakit? Uray siyak man mait. Igatangan nakman iti cellphone ko. May sakamot. Ano nga iti cellphone?
Ay kat usar ka. Pangawag ko kan ka. Ay nalakay, awanen ati mabati iti sweldo. Amumot ngagbaybayad akpay laeng iti utang ko. At dapay mo't dito usaram a cellphone mo. Adda angam daanan. Kan may sabakit. Las-las tikwak pa yan tatno mausar. Alan, adda hulugan bakit? Sige matan Sige. Mangala ka nga rod iti hulugan. Ta ikarigatak abayadan. Hoy, Tumboy. Tay tagayam teraramidam dito'y suli. Shh! Di ka man natagari. Oh, games ka mo't gayam. Kunak man research ka. Agtal na ka. Ano kaya't mo di games ka mo? Ha? Sige man. Kasla nagmayat tay ayamam Saan ka nga agtugaw dito'y abay ko Ni, tapaya saan? Siyempre, madlaw ni madam. Ijay ka. Umadayo ka. Dahito'y abranti cellphone ti kapintasan ita. User-friendly, kadagiti na asem nga games. Saan ka na isam nga game, sir? Hay na, numasursurom. Sigurado, ag-enjoy ka. Kasta ka di? Uwan dagiti da duma, ket kayat dati a games. Ngamin, adda kwarta amaalada. Ha? Pudno ka di? Ay kedwan, ala bayam. Tano da ito'y abran ti hulugam. Suruan ka, no kasadno ti agay ayam. I-download ta, dagiti na duma-duma nga apps. Ay, apay nga hitawan ba't laangan ni Arnel Filimaon? Aoy, kasarsarita ka Filimaon. Ha? Ne, adda ka di bagbagam, nanang? Ni Arnel kunak, awan pa ikat na irabiain. Awan pa aya? Ay dinak pa'y masungbatan ng anasaya at tanakadumog kamutlatan. Ay, katagay gamesak nga road. Anya day ta games. Saan mo nga amo da ito'y nanang? Awan ti danum ngay numan. Ala, ingkagsak daw. Madamdaman taon. Nay, apay madamdaman taon. Katawan inuman tayon. Ala, isardang mo pa'y laday ta games, aday ta, tayong kasumak daw. Adda ka matlagayam dito'y silid mau, apaw. Wan lola. Kunak no saan ka pa yan nagawaid. Itay pa'y adda ak lang dito silid ko. Nay, anya ngay deta raramidam. Agkong computer, lola. Nalpas kamin anangan kinidadaim. Mapanda ka kumabiro ko nan. Nga madda ka matlagayam dito'y silid mau. Di ka lang nagtagtagarain. Saan ka kadian na tagari, lola? Tamangan no maabakak dito ayamak. Anya, ay saus. Agpada kayon samutan kinidadaim. Puro gamester aramidan yaw. Hello. Nanang, ni Marit da ito'y. Ay, Marit. Apay ngay mawag ka, anak ka. Ayan dagiti agamak, nanang. Awagak ni Arnel, ngam dinak matsungsongbatan. Sabado ita. Apay, napanag-eskwela? Ay, naanak ka. At dayjay silid na. San arumrumwar. Ijay na nga agmalmalam tag-games. Anya, computer games? Day takat tidakas na. Taing gatangam iti laptop na. Kunakun kat akastoy ti pagbanagan ti amin. Kat, nilakay ko ngay nanang. Napan nagpasada? Ay, aday jay salas. Nakailad mo't lang. Ag-games mag. May samot dayta. Jakla ko man inyal alaan iti baro a cellphone na. Nagrigatan amay baon ni Arnel. Saan nakadengdenggan. Tagayam, nukas tang ag-games. At dadakkel nga headset na. Kasanungay ang makaadal dayta. Sa balimot gaya munter aramidan na. Kanila kay mau. Saan nansan ang masangot agpasada? Ad-adoon ti oras na nga ag-games ang nakatugaw. Ngamday agpasada. Sige nanang, kasaritak man dagita doa. Marurudak no kastadalaang. Arnel, papanam ngay. Nay, siga magayam tumboy. Ay kat iti sa maruno a subject tayo Apay, saan ka kadinga umay? Kat no chemistry day jay.
Nagboring day ta subject. Makapaturog. Sumurot ka kiti kanyak. Apay, sa dino ti papananta? Computer games Ha? Alaan ta dagiti laptop ta? Una. Oh my God. Ag-escape tamanan? Sumurot ka ano saan. Nagado reklamo. Ewan sige. Umaya kon. Urayan naklaang. Nasaya at tasimangpot kan, Filimon. Mapan kay di iskwilaan da Arnel. Tada ka no PTA meeting ita amalam. Anya laki din aya ni nanang. Apay asyak pa ilang aya ti ibaon nyo. Da kayon ati mapan? Saan ka manen anapan idinapalabas? Contribution to mamilangan ti pagsasaritaan da. Anya contribution lang. Papaayaban da tinaganak ni Arnel. Sikan ananang, masadutak. Kahit anya ngay taramidam dito'y balay. Aginanaakmat Aginana, anya tinararamid mo. Ay, basta aginanaak. Ay, agpada kayon kin ni Arnel nga agge-games latan aramidan niyaw. Diyak amaw, numakapasa ni Arnel. Hello, Nanang. Nakariing ka pa'y? Wow, maray tanak ko. Diyak pa'y naturog. Tanas ka ngagsarita ta. Kumusta jay PTA meeting da Arnel, Nanang? Kinasarita na, jay teacher na. Mas daw. No apay ka no anag nga ngato ti grades na iday. Ang umita, puro bagsakan. Anya, bagsak ko na yun, Nanang. Wan, maray. Agkara-escape ka no nga main. Saan nangar-aramidan dagiti projects na. Itataaddan laptop na. Dinan maaramid dagiti projects na. Kuna jay teacher na, puro games ka no, aramidan da ngagbabarkada. Sandan amayulo ti agadal. Ay, nadismayaak, Nanang. Agpadadan nga agama. Ni Filimon, jay langan games aramidan na. No dilawak, bugkawan na. Anya, di dalaam mo ti ado arigat ko dito abroad. Kimutong akon, tapasaray jak mangmangan. Ayat ko laang amakatipid, tapno adda maipatulod ko akwarta kadakwada. Ay, kasi kamutanak ko. Amog, tirigat mo dita. Arnilapaw, labaaman mo da ito uniform mo. Tanagsakit na ito'y bukot ko alaba-alaba. Arnel, dengdengan na ka, day. Anya ka magtan, Lola. Nakatagtagari ka. Agtal na ka man. Bugbugkawan na ka na apaw. Kat natulang ka mat kamain. Disturbo kay ti pa nag-games ko. Saan ka mat akas ta, iday? Nagtulnog kang ubing, iday. Ita simadot kan. Sumungbat ka pa yan kanyak alulam. Day ta ka day tinasursurom iti kage-games mo. Padakkalin dagiti ubing nga tan disiplina kadagiti amin abanag ditoy abiyag nang runa ita apanawen. Bueno papagayam ditan din naggibusan ti mahisapay a pakasaritaan ditoy drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo di Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.